Ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato, uko utumvikana kw'abayobozi, kurya ruswa, ubwumvikane buke hagati yabo ubwabo no gushaka kwikubira imitungo, nibyo bivugwa mu bayobozi ba Afurika. Ibi bizarangira bigenze bite? Ibyo nibyo wakwibaza, nanjye nkabyibaza kugeza ubu. Leta y'u Burundi yigeze gusaba leta y'u Rwanda kwiha General Major Godfrey Niyombare, umukuru w'abashatse gurika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Icyo gihugu kigeze kubitangaza ko yari mu bantu 19 biyemereraga ko barwanyaga leta y'u Burundi. Uyu tugiye kugarukaho ni umugeneral w'igihugu cy'u Burundi, General Major Godfrey Niyombare. Ngo ikaze kuri Kami Rwanda TV. Wakora subscribe, share, like na comment, ukabishishikariza n'abandi kugira ngo ujye umenya amakuru nk'aya ngaya. Aka kazi niwo muhamagaro wanjye. Godfrey Niyombare wavutse mu 1969, ni umusirikare mukuru w'u Burundi wayoboye igitero cyo guhirika ubutegetsi ku ngoma ya Perezida Pierre Nkurunziza ku ya 13 Gicurasi 2015. Igihe cyo guhirika ubutegetsi, Niyombare yari General Major, yabanje kuba umuyobozi mukuru w'ingabo ndetse na ambasaderi w'u Burundi muri Kenya, kandi yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza kuva mu Kuboza 2014, ubwo yasimburaga Adolphe Nshimirimana, kugeza muri Gashyantare 2015 ubwo yirukanwaga na Perezida Pierre Nkurunziza agasimburwa na General Major Moise Pasteur Bucumi. Ese uyu mugabo Godfrey Niyombare gisirikare yagitangiye bigenze bite? Umwuga wa gisirikare mu gihe cy'intambara y'abene igihugu mu Burundi, yari umuyobozi w'abahutu mu mutwe w'inyeshyamba za CNDD-FDD, kandi yagize uruhare mu biganiro by'amahoro n'umutwe w'inyeshyamba wa FNL. Nyuma y'intambara y'abene igihugu, Niyombare yari umusirikare mukuru mu gihe cya Perezida Pierre Nkurunziza, wamugize umuyobozi mukuru w'ingabo. Niyombare yemejwe kuri uwo mwanya n'amajwi ya Sena ku ya 16 muri Mata 2009. Niyo muhutu wa mbere waje kuyobora ingabo. Mu butumwa bw'umuryango umwe bwa Afurika muri Somalia, Niyombare yagenzuye ingufu za gisirikare n'ingabo z'abarundi zigera ku 4400 zoherejwe muri Werurwe mu mwaka wa 2011. Ku ya 14 Werurwe mu mwaka wa 2011, Godfrey Niyombare yavuze ko abo basirikare boherejwe mu cyumweru kimwe gusa. Mu mpera za 2014, Niyombare yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza. Yakoze kuri uwo mwanya amezi 3 gusa, kubera ko yirukanwe n'uwari perezida w'icyo gihugu Pierre Nkurunziza muri Gashyantare 2015. Kwirukanwa kwe kwabaye nyuma yo gusohora memo y'impapuro 10 yanditseho ko yamagana imigambi itavugwaho rumwe na Perezida Pierre Nkurunziza yo kwiyamamariza manda ye ya gatatu. Gicurasi 2015 yaje kugerageza guhirika ubutegetsi. Ingingo nkuru icyo gihe kwari ukugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Mu myigaragambyo yamaganaga icyifuzo cya Perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ye ya gatatu, benshi babonaga ko kinyuranyije n'itegeko nshinga. Niyombare yatangarije ku maradiyo yigenga ko ku 13 Gicurasi 2015 yakuye ku butegetsi Perezida. Icyo gihe akaba yari mu biganiro n'abaturanyi ba Tanzania, aganira n'abandi basirikare bakuru. Yashinje Nkurunziza kuba ari we wateje iki kibazo, akurikirana kandidatire ye ya Perezida itavugwaho rumwe. Mu mihanda, abantu barwanyaga wahoze ari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza bishimiye iryo tangazo ry'uko General Major Godfrey Niyombare yamuhiritse ku butegetsi. Abantu barwanyaga Nkurunziza bishimiye iryo tangazo, nubwo leta yabihakanye. Amakuru ya mbere yerekanaga ko iryo hirikwa ryagenze neza. Nkurunziza yahise agerageza gusubira mu rugo, ariko bigaragara ko atabishoboye kubera kugenzura inyeshyamba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Abayoboke ba Nkurunziza barwanyije batangaza ko guhirika ubutegetsi byatsinzwe. Ku ya 14 Gicurasi, abasirikare b'inyeshyamba bateye radiyo na televiziyo ya leta, ariko birukanwa n'ingabo z'indahemuka. Nyuma yo gutsindwa guhirika ubutegetsi ngo kwarasenyutse,
Mu ntangiriro zo kwa 15 Gicurasi, Niyombare yavuze ko we n'abandi bayobozi ba kudeta bahisemo kwiyegurira ingabo za leta. Niyombare yavuze ko yizeye ko abayoboke be batazabica. Aha yiyemereye ku mugaragaro ko ihirikwa ku butegetsi rya Perezida Pierre Nkurunziza ritagenze neza. Guverinoma yatangaje ko yafashwe, ariko ayo magambo akurwaho nyuma y'uwo munsi. Abantu barenga 30 barimo abasirikare, abanyepolitiki, abanyamakuru, abasosiyete civile n'uwari umuvugizi wa Perezida Pierre Nkurunziza byatangajwe ko bakatiwe gufungwa burundu n'urukiko rw'ikirenga mu Burundi, nk'uko inyandiko y'urukiko yabigaragaje. Aba bose bari barahunze igihugu baje kugerageza guhirika ubutegetsi mu 2015 no kwangiza ibya rubanda. Inyandiko y'urukiko yo muri icyo cyumweru niyo yamenyekanishije abakatiwe icyo gihano ndetse n'abakatiwe gufungwa burundu. Umwe mu bakatiwe bagaragazaga ko iyo nyandiko yabwiye BBC ko urwo rubanza rwari urw'urwango kandi ko ingingo ya politike yari igamije kubanyaga no gutera ubwoba abari mu gihugu ngo ntibavuge ibitagenda neza. Inyandiko y'urukiko yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga hose, inagaragaza ko imitungo yabo izagurishwa kugira ngo hishyurwe agera kuri miliyari 1 isaga y'amarundi. Ibyo ni ibyavugaga ko bangije, birimo n'ibyangirijwe ishyaka ryari ku butegetsi ari ryo rya CNDD-FDD. Inyandiko y'urukiko yerekanaga ko abakatiwe bari abasirikare bakuru nk'abajenerali, barimo General Godfrey Niyombare wari ukuriye umugambi waburijwemo wo guhirika ku butegetsi Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka 2015. Sabo gusa, harimo Gaciyubwenge Positier wari minisitiri w'ingabo, harimo General Guillaume Nibindika, harimo General Leonard Ngendakumana, harimo kandi Colonel Habarugira Philbert na Colonel Niranyibigira Jerome. Sabo gusa, rwari urutonde rw'abantu benshi bashinjwaga guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, harimo kandi nabo muri sosiyete civile zitandukanye n'andi mashyirahamwe afasha abaturage ndetse n'abandi. Uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri uwo mwaka, Perezida Pierre Nkurunziza, yashinjwaga n'abaturage kwica abasivile b'inzirakarengane, kumungwa na ruswa, kwikubira ubutegetsi, utavuga rumwe na benshi mu banyepolitike batishimiraga ko yakwiyongeza indi mpanda, mu gihe we yavugaga ko azayobora Uburundi kugeza apfuye. Hari na bamwe mu Barundi batazuyazaga ntibanarya indimi rwose, bakavuga ko ari we Mana y'u Burundi, bakavuga ko yimitswe n'Imana kandi ikizamukura ku ngoma ari Imana. Nyuma y'urupfu rwe benshi barabyishimiye, abandi barirayo kwarika. Gusa hari abagaragazaga ko nta ngoma idahanguka. Uyu narindi kukubwira ni General Major Godfrey Niyombare, umujenerali ukomeye cyane w'u Burundi, wagerageje guhirika ubutegetsi bwahoze ari Perezida w'u Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ibyo ni bimwe mu byamuranze mu gihe yari mu bihe bye. Ndagushimiye kuba wanteze amatwi. Nagushishikariza gukora subscribe, ukabishishikariza n'abandi kugira ngo ujye umenya amateka agiye atandukanye y'abasirikare bakomeye b'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, hanze ya Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi yose muri rusange.